Muzezia khalibu na bilinga mawu mwandoni wa saa itatu nita wa Steven Mwema ni na mondo meki bodo kani ngomba ni semu dhenyani wa umundi tuambe wambia namwe kati walangu usome. Alatu kumbanesye neba mwena inspection inotoka kwika baba ya treatment plant ya Mwala cluster yeba kuyo dhela ye 97% ya dhela ndi bwetweka wa wito yuyu kumwete akigoba kube tumwete smart meters wabinya ndeti kwikithe serikali mama sako ni wiyumete kumina thina wake u county ni The officer in charge, Machakos Prison, is directed to ensure all the accused persons are presented at Machakos Private Hospital for mental health assessment and solution this month on the 29th of July. Kati wa esiliwe thandatu mauwani masaku atatu kulekwa atatu kwendea kusiwa ikwaniyo ikasoma matuku miongwele na kenda. Ita ya NDP ngendo mwitia kwa ndaya noimu ita wa Kalonzo Musyoka tiwa white lakini peke ngendo mutabia chamu eba kekekata Mwelu mwandiku ni wakulia kambama kwa tamba Kalonzo usakwani na Osumbe 2027. Such pandemics transcend borders and cannot be effectively contained by any state acting alone. We thank the United States for partnering with Kenya in our national response to the disease. Na mudavadi ya Kenya nditonya na Ebola hiyo ka no ikwatiani ana ndingite ya Amerika. Bilingi wa maovo Naende musesi atunengoni wa kiloma walatu kusomea muthenyane wa umundi tuyambe ya mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni wande ya kutula mote silikali urodhosi wa ianda imwesi ya kambuni wa mekumukanili wa Safaricom aiweta kanani maende na metalatala ya koti kusia udhosi wa ianda ainene ya chathini chama dhiko kwesi ikurumu ingia yulu ingi Kalonzo ni waweta kana edhi wangaliko ya ulei ikosa utongo wa Kenya usakwanini ukite makedho wanakewalu chao senzi ya amwe maasili mama kwani na kulunga mubia wako tikwidha mubia wiyungametie Hosea Kimanzi no kutwambisha nene ajathini kimwe cha mathiko kizioni cha zikurumu ingia yulu Kalonzo no wetakana imwesi ya iandazi ya kambuni wa Safaricom zithitwe na vaita kwene nzima Kenya aitula muti zelekali kwa kuthozia iandazi ya kambuni yengi aimatha enenzi kana ni mende na mutalatala wa koti ungamia uthozia na niseme mambo ya uuzaji wa Safaricom shares ambayo tayari wameuza na wakati mahakama ilikuwa imesitisha for more than about 2 months, mwananchi wa Kenya amepata faida ya over 2 billion shillings. Sasa Ruto ameuza 204 billion plus 202 billion hiyo ameuzilia mbali, lakini bado tuko kwa mahakama. Huyo Kalonzo no wetakana amwe maasili mama kwani va Kenya mehithite matoto aizia uthukumiwa kwa umelu aiwetakana ethe ulei ukoza utongoi wa Kenya usakwanine ugite ukethiwa na kivalua cha kulunga koti kwithiwa mubia wiyungametie ondo mwana kuzenzia amwe maasili mama kwani. Tukichukua mamlaka, Mungu akipenda, tuko na kazi nyingi sana, hata kuhakikisha wengine majaji ambao wanajulikana wazi. Wakati tulichukua na Kibaki alifanya ilaitwa surgical surgery ya mahakama, because mahakama Kenya hii ndio imebaki kama pembe ambayo inaweza kulinda maslahi ya watu wetu, lakini wengine baadhi yao pengine watataka waangaliwe kiupya kama wao bado wanazingatia that oath of office of complete independence of the judiciary, because that is the last line of defense. Jathiniki Kalonzo ni atianite na tongo yangi evo seneta wa kaunti na ukiyo wambua tongo ya Irene Kasalu ondo mwana mumbunge wa Kiliomunge cha mwingia yulu Paul Nzengo kati wa tongo ange. Ngirivoti ya vilingu wa movo kumazikuru Kiliomunge ne cha mwingia yulu undini yange tui Hosea Kimanzi.
Ni mubyaki manzi twethi kwa Boniface governor wa county ya Masako mwandu wa Binyandeti no umbula kana serikali ya county ya Masako ni kuendea kwekea matambia maseo kumina mathina maki wakati wa NND county neno ya Masako mwandu wa Binyandeti ainene ya kisione cha kisekine kwa matungulu kabindani kala waku ni kala mulati wa Mwala Water Cluster mwamba na mwabisa kuma kampuni wa Tanathi ni waweta kana kigu kuma mulati ni ni kiunyaki wa NND sione siya matungu Nduma na Mwala bala wenda NND kusobya melati yonde ya kigu Boniface. Gavana wa Binyandeti avikite kisone cha kisekine watakana serikali ya kaunti ya Masako ne kugithekana mulati wa kigu ne watethia utalo munene wa NND va kaunti ya Masako na muno kunye kisi NND kiwiso ni siandwa ne kugithekana ne maulanga thino lo munya wende na kumbelwa ku NND. Inspection ino toka kwika baba ya treatment plant ya Mwala Cluster. Kiwu kiki kikanyusa wanandu mama tongolo na andu Mwala. Ne jukumu yito yuta county government. Kiwu kiki tukithengesia bakube nando andu mambisi onywa kiwu. Kwa u ye bakube thela ye 97% ya thela ndi bwetweka wa wito yuyu kumwete akiwu bakube na twa mwete abakube tumwete ila mita smart meters. Ukethia ndu kwiwa ni webe kiwu utatumite kembwa ni weki ya 3 otondo weki ya token ukatumia kiwu cha kucha 3 na kembwa no mwa yumwe kana meyele kana meyetatu kwa u tienda na kila kingi na nena baba yulo akiwu kiki ni andu Tanathi ala tuthukumanamo masisie ona pumping station yeno matumia solar bandu ba stima nondo matumia stima ekiwu uthoa no kwambata na wambata wembwa wina thina muno balabe andu maitu ndi kumaona ki balwa makulia nende kwenda na usovya melati ya kiwu kwikithia kana methwa yote thioko ewetakana na kwithia na ungiwa mali ya kiwu ta mitambo ya kunyecha kiwu sola kati wa sindu ingi andu maitu nithia tena thina wa kiwu nithia tese balaki ya tuki utubinyea twasaubya infrastructure eno twamwete kiwu bakubi mwikanange pipe nondo wanangai weyikata kwa utu sovya siendo sionde ila tukwikata county government tafadhali sovya hii nondo mwa sovya muikwimbwa mwena mathina maingi ala mwembethagwa namo makeguo na ti project ya kiwu yo ka project sionde ila tumwete ya ground sovya hii na muisisi obo wa solar bya numake yo thima yo ya solar teki ya solar sovya hii solar sienyu nondo solar ni nzia ya kuhakikisha tina tumeambesa mbingi kukuna kiwu ona wethia project ya kwie na ni yali otethia mwene nthi nondo mutongo yula waibonda responsible kwa sa project isu isawbye ni jukumu ya kwata governor wa Masako kwa sa project isu ni mithayo che itethesia andu makwa nondo ndithi ku invest bandu bangi nisi be bandu andu makwa menda chao menda kiwu otau ni wathanaga no kwenda no kwata mbau matambela mozeto ni kampuni ya Tanathi wa na serikali ya kati kugithekana na thina makwata kiwu ni kitu ithionthe na ila tokata kwateniana national government mamino so bia infrastructure maitulekele ita county government tukeka ila last mile connection kwa uta county government nondo no ya proposal yito kuma county government ya Masako yuyu maminea na ito nitukose last mile connection to sisi tukwatwa kishano maitwe makwata kiwu mwasisi yata ni mwana yata canal ene kaletembe wa miaka 10 itabukua nitunabuku ya ndo maitwe ni maende na kuima masilanga ni mukono ndu twenzeta masilanga maingi koko kila ward in every ward there is a minimum of 2 silanga twenzete. Water and Sanitation Company. I personally did the proposal when I was technical manager, Mwala Water and Sanitation Company. And you understand, Mwala Water and Sanitation Company is under the county government of Machakos. We wrote a proposal submitted to Tanathi Waterworks Development Agency. Then from Tanathi, they submitted the same proposal to State Department, Water and Sanitation. Then funding was sourced. The project was constructed from financing from African Development Bank. Mutongo TV kumacheleni matungulu nyeni toboni Mutesia.
Ezililwa thandatuma uwani ala metha kitu kotini wa masaku muthenyani wa umundi atatuma amone male kwa maneti na wakunikili kuona nyakana mayoko na nuna mabitu ya suma uwani walanamo atatu tina wa kubikwa mbe wa musili munene wa makwani Josephine Mongare yu maendea na kubinge wa kesesene cha polisi cha masaku na mayoko kunikili wa wimo wakili kwa sivitali ni munene wa masaku nekana makaumelwa kotini matuku miongole na kenda mwini uwa muonzani kana kusome wa mavitio mo karo nukutwalese. Itina wa maofisa ma polisi kuongelwa mithena ili ya kwika ukunikili wa kiko cha uwani cha imwana itatu kila cha twaewe utuku wa matuku miongo 31 mwei wa katano mwaka wa 2023 ba musino wa masaku sililwa thandatu ala mekiwe mbini matuku mekipathuka nyoma ikonano na kiko kiu cha uwani na methi tuma bingi twa kiseseni cha polisi cha masaku umundi ni maumelwa kotini wa nthi kana loa koti wa masaku mbewa musili munene wa makwani Betty Koech vala atatu wasu Yusuf Saidi Esther Mumbua na Mutuku Muli male kwa mana etina wa ukunikili kuona nyakana mayuko na nywana maviti wasu mauani. And one Francis Kimel, who wish to be charged with murder of the High Court. As for Keith Mutuku and Esther Mumbua, they are to be released. Keith and Esther. Yes. Sililwa langi atatu itina wa ikwaniyo kuthamiwa kotini munene wa masaku mbewa musili munene wa makwani Josephine Mongare ni wanengane mwana wa atatu wasuala ni Robert Mwenda, Dominic Mwende na Francis Mutinda matwawe sivitali ni munene wa masaku ni kana kusiwa uima wa ile kosyo na ende mayende ya na uvingi wa kiseseni cha polisi cha masaku. The first accused person has already appointed counsel representing the matter. The Deputy Registrar is directed to ensure that the second and third accused persons are provided with pro bono advocates to represent them. The officer in charge, Machakos Prison, is directed to ensure that all the accused persons are presented at Machakos Level 5 Hospital for mental health assessment on their fitness to stand trial. Atatu ayu makaumelwa kotini munene wa masaku matuko miongo 29 mwei wa muonza mwaka wa 2023 ni kana kusome wa mavitio mombe wa musili munene wa makwani. All accused persons shall be held at Machakos main prison. The interim shall mention this matter on the 29th of July to await the report by the hospital. Ndili voti ya vilingi wa mavo kumava kotini wa masaku ni Karo wa Munyoki. Mutongo mwaka kuma county ya Makueni Caroline Mwelu mwandiko ni wakuli ambaye ya mukamba kwa tambo mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uza kwa nini ongete watakana ambaye ya mukamba hivi to itethesi ambaye ingi kwete utongo ibala watakana yene binda ya Kalonzo kabindani kwa mwandiko ni wakuli asiku tasia nasio kwebetangana na koluanduthi mumbanoni siaki ureti na bandu bake kwebetanga edhwa maikwenda kwithuki Titus. Aine na bigite utuini wa umuodini ya Junza Ebeni mwandiko ni wakulia enende kusakwa mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwithwa president wa Kenya usakwa nini ukite weta akamba ni methito maitethesi ambaye ilengi kwitia kibila cha usumbe walengi waweta yune binda ya akamba kwasa utongo hii kindu kilangu mwicha kuthemwe ite ya NDP ngendo mwicha kwa ndaya ita wa Kalonzo Musyoka ita ya nyau wapi nduru ekaini mutabia ngendi wa Wiper lakini vya kindu ngendo mutabia cha mundu kita kikekata cha mundu kita kikekata oyu maitu kusemolo kweli ona tuketha towe iwe kitulini na twakimane ngusu twamina kumanda maitu uthio kona andu ukona ngania nokona musi ukona masiba makilaina ukona ya Kalenjini ukona ya Mwikuyu ukona ya Nzaluo ukona ya ukakila ya Mukamba nendeni wa umbano ubala mwandiko wa menda asei kutasiana sio kubetana na siko sia kulua nduthe mbombanoni sia kiuteti haiwetata muisyo kwi mathayo mo nzebe ya kuthia ati mukauzio kama mwenda tuzio kama ja wewe Makalonzo mebetana ndo mbona ekana na chao ekatwite nikienda sia wanaweza kana ni kukuiwa ndo sana ni kuiwa tipo abangwa na isasi tipo baluka tipo nywa makuya yue
medala tikata tie siana situ sia kanena kapia Yesu nikaenda na chief na sub chief maji umwe sub chief na chief mekana we wa mundu mupititi na tuweka kunene asindu nai wana ekamutabi ukanewa kindu kinini nokedora tunga mubea wanokanewa milioni kwekati ezebe mundu omwete liu nani mwaya maitu na ya ekamwasi atwazima twetenye moyo nyendia etoma lakini nyengewa yue bono negata tunga kaimo beo nikiwa unenga noyenuka say thank you ona ndukanene ndeto mbinge wasi yue andwasima say thank you. Ini bodi ya bilinga umabokuma otoini wa umu wodini ya chunze beni sub-countini ya Mboni countini ya Makueni Titus Makau. Munene wa maminista Musalia Mudavadi yasia amweta Ebola methia wa mabitite mibaka ya nthi na maitonya kuthinikiwa ni nthi mwe yoka. Mudavadi ni wakulia Kenya mabingwa kiliko na kuona bata wa ngwatanio thini wa kukitana wa Ebola haitungia mubea nthi ya Amerika nundu wa kukwatiania na nthi ya Kenya kuthinikia kwa kwaka wa Kenya nyumba ya kubatha ala meokwatikana na uo. Susan Kabilio Selela. Nene ata thini takutania miaka 450 kuma nthi ya Amerika ya kwatawi yathi. Munene wa maminista Musalia Mudavadi nwasya kana uwa Ebola numinite na kwikithwa ni muvea wa witi wa nthi on the World Health Organization kana WHO tamuisio munene na vevata wa ngwatanio ya kukitana na uwa u. It is important to note that the outbreak of the Ebola virus disease has been declared a public health emergency of international concern by the World Health Organization and a continental emergency by the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Evidently, such pandemics transcend borders and cannot be effectively contained by any state acting alone. We must therefore embrace collective action over isolationism and narrow nationalism. We thank the United States for partnering with Kenya in our national response to the disease. Minister wa maundu manthi sianza ingini wawetaka na Kenya yende ya kwithwa yingwatano na nthi cia Amerika kwisila wigwano ula wekiwe sai mwaka muvitu wa kutethesia maundu mawiti na muno kwiyumbanisya mawauta uwa Ebola. Kenya values mutually beneficial partnerships with the United States, particularly under the Health Cooperation Framework signed in 2025. That advances Kenya's healthcare agenda and strengthens preparedness for global health emergencies. Okavindani kaunti ya Amerika itania miaka 450 kuma ya kwatawi yathi na yonthi ya Kenya i mwakani wa 1932 kuma ya kwatawi yathi. Mudavadi nwawetaka na nthi ya Kenya taikutwaisya usakwani wawo na umilu mwakani twendete. Today the United States celebrates a significant experience of 250 years of self-rule and democratic governance. Kenya, now 62 years after independence, values the opportunity for shared learning to advance our national development and democratic journey. Kenya remains committed to its constitutional principle of holding free, fair, and on-schedule elections. Accordingly, as we approach the 2027 elections, this year's budget provides increased allocation to the Independent Electoral and Boundaries Commission. The electoral body has engaged in enhanced continuous voter registration and voter education to ensure a credible and inclusive election. Ngilipoti ya bilingwa mauvo nitawa Susan Kavili. Motete wa akisi ya mwenende kuma kaunti ya Kitui Isaac Mutinda ni wakulia sei ala kuokwa ni asiana sio mali yela metha yu na muno
itheka na kuikithia kila mundu ni wakwata mavalua make ma kilungu chake theka mutinde asekine kikwithwa ngusanisyo kanaki ni kwithwa ngusanisyo cia itheka siende kwikathia muno kaunti ya Kitui ya sembe wa kilungu cha miongo kenda ilwa yana chama kwani alama vika mesani yake methe wa maitheka kindu kila kietete mwaniko wa misi kibathukanio ona kundu kumwe kuete iku Onesmus. Ngusanisa sitheka va Kitui no siende na kuongeleka kila muthenya maofisini ma gutetea aki cia NNV vala cietete mwaniko misiini kauna kuumeanya banene na yu mutetei wa aki cia NNV va Kitui Isaac Mutinda ni wenda asi ala miaka yo yasonganga kwa nyamali o kwisiana na muno itheka no kana kila kimwe kakwata title deed yako utene kwitia ungwa title deed imwe ila wetata yetete kau kumana netomo kana ciana ingi kulea kuyaniwa mundu la withayo mali yake no andikitwe nesito yake na nyeciana ciake ethayo ikana withio nagwa meka abikia kwitha mekuana kitheka ingi nigithia o imo lore na mbezo na kwanya ikotini aiwa wakili nebe na kitheka kyondo na kichethe ona kichake na niko bije bandu kithia ona nyaku musei no mwe kana ndegetheka bukwaku kana bukwaku ndikwa kitheka ikiro twa na kuchulo kana umete ndinu wake no kwate kitheka ano atumisi mwene waze wanganya na no atumito kana witha na mali mususu Mutinda iwete kana ofisi wake no kwatite kesi mbingi sitheka kwa kilungu cha miongo kenda yulwa yana yatiwa nila siaka wake mesi balo kukule NNV alama atiwa mali ya musi ni asi mateaniswa kutumia sheria kweka kiu kaundu kake thitu baki twiga ithika kuania mionda musi amino ti amionda zani chamba kuana nyaka yake ulungwa na kwa mbengu kithia pe amo malungo bikana ano ni mo amo mole kangani kana mane kithika semwela ne mundu thana kwata nikindu kithie kitekisio isini wakwa miongo kenda na kenda ilwa yana nikisitheka yesu kaba usini gender based violence pia ne gwite mama akeli kawa mebai wasiana muno asiekanda kwa somethia ndakwenda kumana kende hata kawa kutongeania andu machananga metwano premier counseling ite makwatiane cia kausini mwingi byo uzigitu oyu muno ndiko ma issues itheka na maundu ma gender based violence na ciana ingi Mutinda wenda maofisa ala mathukuma maofisini meitheka mekatire kuthukuma wa matongo icio ni tomo na kesi cia mthile kitu maofisini mo ithini kwa ndu violate mateko ya kiangaliko ona imwe no kana kutongia muo misini mingi wa musini wake Kitui ne laweta tayeteto ni ngusani cia citheka nuno na kwaze kana na masili mama kwani la mosila maundu metheka ni makuningeleneza uwo withe nuoneka ni kana anu meka kuwana muano ningi bia muno kwa ndwa mionda kana kwa ndu itheka bake tu na indi ethani usilwa kata no zilwa kati ethani tiani kwa anwa myonda ni tianwa wanyo kati kana tianwa kwa ndela ya elite mudo usiziola wembesa kana lo dembesa ndu batwije mulo wembesa no ya wakili na nowe withukiaswa ana makoti ni maingi mundo wembesa no kwithukiswa otwe nendo ikwanya mino kuna na kitunga pili na wele nenga mabangu kwani kaza autese ando kaba na jadwe chona kwa ichwata lakini mwisho byo ukeza no icheketeka na waze keteka yimo jambya kokira musi na mwana kiliga kondu no sio sindi musei ati amina kwe masaka na kwe binda Televote Mutongoi TV ni Onesmus Chalo Nani muzezi mwawasu ma Onesmus matunanga mwanya tusembo thiomone mukuwe ni tusiokethete Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya numba sievo chakwe kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Lukenya University ni kimanisio kinengeto mavalua ni Commission for University Education na kina courses ya undergraduate, diploma, certificate, masters na PhD. Uka uende isi savali ya kuya kisomo kwa kweka programs ya PhD in Education Planning and Administration, PhD in Geography and Regional Planning, PhD in Business Management na PhD in Agriculture. Uka uende isi kisomo chaku ndini wa Masters of Education
Education, Master of Arts in Geography, Master of Arts in History. Tena programs ya degree ta Bachelor of Education, Bachelor of Education in Early Childhood Education, Bachelor of Commerce, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance. Na tena diploma na certificate courses. Nowike diploma in General Agriculture, Certificate in General Agriculture, Artisan in General Agriculture ilani ya NEC, Diploma in Wildlife Management na vile tena School of Health Sciences vala utona kuika BSc in Nursing. Tena courses ingeta Diploma in Nutrition and Dietetics vala tena Certificate in Healthcare Assistant. Uka Lukenya University Main Campus ilani mutito wandei kana utukunie simu kwisila 0790 444000 kana kwisila 0791 444000. Likandeni wa website yetu ilani www.lukenyauniversity.ac.ke. Lukenya University, we labor for the benefit of future generations. Chama ya makanisa wa Kenya NCCK yasenzama iyithitwe na mwanya munene nthini wa kwete umwe wa makanisa kwete mugo kumya maotethio kwa Kenya pamwe na kukilia maundu ma kisomo na maundu angi nzama yanena kikabindani kala ya tani ya miaka yana mwene 13 kuma yase ugwa balatongo ima agakuma kiswane ma nzama yende kwete umwe kati wa thaithi ma mekio kibothukanio kindu kila kitwaite nthi ya Kenya nambe Angela. Mainene umbaloni ula mato isengaliko sia mtopa kutane miaka ya na 13 isina kusevo kwa ngwatani ya makanisa vaandhi ya Kenya atongwe maki indini mawetikana mavikite kutethia melati kivothukanyo ya kimaendeleo kumakwa atani ya enethio vomwe na kumatethia alamate etonya isione. NCCK ni kanisa ama ni jumuiya ambayo inafanya kazi kwa kuhakikisha kwamba nchi hii inaendelea mbele. Kama kuna jambo ambalo lingetaka kusuluhishwa ama kuzungumziwa, NCCK tuko hapo imara kufanya mambo hayo, na pia mambo ya imani na hata pia community work. Ni maadhingi levata wa kwithiwa na umwe na kumivoya nthi ya Kenya vale yuma ileseka na mena milati kivothukanio ya kumokilia amwetu kwa Islami vango yimwanya ya maundu makiliko undu ula uvanite kwa ile mekalile kwanzia ila siya ilite. So we're not only doing the community work but pia tunaangalia well-being ya wamama, manake nasimamia wamama, their mental health, kukula chakula bora na mengineo. So katika sherehe hii ni sherehe ya kumbukumbu na pia ni sherehe ya kufurahia na pia ni sherehe ya mwito ya kwamba tuungane pamoja in different regions, in different beliefs ili tuweze kumtukuza huyu Mungu na bado pia kulinda nchi yetu ya Kenya. Ingi yundongo ini si adhingi levata wangu atani wakati wa tavanya na makanisa kivothukanio ni kanako kwa atanya vinya na kuwete umwe na maendeleo isione ni kanako ukilia nthi ya Kenya. NCCK langu ilipoanzishwa mpaka sasa mmesikia imeweza tunasherehekea miaka 113 na katika miaka hii tumefanya mambo makubwa. Ushirika huu umeweza kusaidia sana mambo ya kidini hasa pale shuleni kukiwa na CU, katika masuala ya universities kuna focus ambayo huwa tunahakikisha ya kwamba watoto wakiwa kule, youth wakiwa kule wanaweza kufikiwa kiroho, na pia katika community kuna mambo mengi tumeweza kufanya. Yilivote ya vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Munini wa musumbe Profesa Githure Kindiki ni waweta kana kwa ile mbeta ya Afrika kuende na kukila kiokwati na mubakamu ikana mwitu mekonie nthini wa waki wa nthisi ya Afrika iweta kana mena utonyi mwenu wa kutethesia kukila okwati wa Afrika. Kindiki anena umbanoni wa Africa Trade and Investment Development Insurance ulawete te atandithia anene kuma ile mbeta ya Afrika County na ilobi ni wathingilila bata wa nthisi ya Afrika kwibanga kwiyungamia maunduni maki ukwati itekwetela kutethwa kwesela mikobo ni nthila siande Faith Mwaniki no gutweleza.
ainena kavindani kala ukuvingwa umbano wa kila mwaka wa African Trade and Investment Development Insurance ulawende musieni wa Ilovi Kindiki ni waweta kanavena vatatongo ikuma ilembetani ya Afrika kwithwa maimanenga muika na amoito mavusoma kwikoni ya kwete mawaliuku maki ukwati tanzemwe ya kuikithia kana ukwati wa ilembeta ya Afrika ni watu mana kwa ivinda iasa. Ladies and gentlemen, as we look into the future, we must carry the people of Africa alongside with us. We must deliberately be inclusive, include women, include the young people of our continent as we look for solutions that transform the critical sectors of our economies. Nini wa president ni waweta kana President William Ruto ethitwe mustalini wambe kuikithia kana nthisi ya Africa nisiye yungamia kiukwati itekwetela kutethwa ni nthi ila siaendeye kiukwati. Africa stands at a defining moment in its development journey. We are progressively moving forward from dependence on externally driven development models towards greater self-reliance, stronger regional integration, and African-led financing institutions. As you are aware, President William Ruto has been one of the leaders of this continent who have been very clear that going forward, we must not only push for the reform of the global financial architecture, but we must also create African regional financial architecture that underwrites African development, not only in terms of mobilizing resources, but also being able to underwrite risk and be able to give confidence to investors. Vindani Kindiki ni waweta kana vena vatanthisi ya Afrika kukavamwe na kukwata na kumandhanzia mbailu sia kwiya ilia kiukwati na kuvingwa mivea kwa atandithia umandhingi kwikonia nthini wa viasala ilembetani ya Afrika. Kenya therefore welcomes ongoing efforts to establish stronger continental guarantee mechanisms under African leadership. Such initiatives will complement existing institutions, expand investor confidence, and accelerate the implementation of transformational projects across our continent. We must create an environment that promotes and gives confidence to investments, and we must believe in our continent. Nilivotia vilingwa mauvunye nita wa Faith wa Mwaniki. Makundi 10 ma mwaitu ndi wako makiba masingane matethe kana mbui kuma kwi makundi yimwe kana kuma kwi kundi yimwe ya ite ya kisilikali kithitone cha kumokelia mwaitu ainenet ni wa umbano umwambelelia wa ikundi engineer Lawrence Mumo ni waweta kana wena bata wako kwata na mbau na kukilekesio ku aikulia tongoi o ndeku kabamwe na kutethe sia enenthi isione Ben Musaunu kutweleza. Ni umbano la wimaete tefamwe ya mwaitu ndiwa kuma kiva na balama mina na utethe kana mboi kuma kuikundi ya kimbene. Engineer Lawrence Mumo mwambelelia na ule kweta mbau chadhi chao mwondi ni wathingilila vata wako kwata mbau mwika vamwe na mwaitu na andu wonthe isione na kukilania kuwa imenda tongo ikuoka vamwe kielelo ni cha kumwakilia enenthi. Umundiu priva soko wa kiva tukete kwenda na umbano wa igwetindiwa sing group 10 Land group nitwa menenga certificate of registration na mbui imwe maka ele kwa next meeting tuenda na umbano to wa igwetindiwa si akaiwa nikenda to make sure kila group ni akwata certificate of registration be amoitwa methi to matito etina mbe nondo nindiwa na ne mambitie ba mambia mena bata na kwa na the nomwe ula ne the yemena go wa ekwinda matena certificate ne mangolia ta engineer ba foundation
tumamandhia certificate kwa next project apart from isia ivetindiwa ni twinda na tournament yejini ya foundation phase 2 nikenda withie mwikosu tukaukikumbizi ndu kuna ulokola makuna ako kisioni kana kwiyeni ngejina ndawa amaitu ala matetheka na moni maelesi otanuo maithingilela vata wa matambia taya umundi tene mbaa tiamba ukwata mbaa na ndienda ubetu cha ngewasia siasa nundu nye ni mukuni wa siasa na nini sisi indi amaitu nienda umutabia kindu kimwe mukomanitwe mwikenesa nesesu mwekwa nenutunga imuvea nesesu mwekwa kwata nai ona uniona akiona muendeye akeugwa moyo watu athio ndu ibindaira bomba ni beba nanga yose mbuma nundu ni wendie kwanisia ndu watu athie vilingi wa mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau Wasuma Ben Musau ni matuvicha muthia wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3 nita wa Steven Mwema ni mubiano ndo wa kusyaisya twitha nengi kwa ndani kwa mwi ni na ukethiana na udhocha nthini wa kilungu cha ukunikili wa nzeve nye nita wa Susan Kabili kauntini ya Masako muthenyani wa uni wa kana kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu wikwatwa kwitha katandikili 12 kuvikia 23 kauntini ya Makueni kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu wikwatwa kwitha katandikili 15 kuvikia 29 kauntini ya Kitui kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu wikwatwa kwitha katandikili 13 kuvikia 29 kauntini ya Iluvi kwikwatwa kwithwa matu na sua masani ma muthenya uvyuvu wikwatwa kwitha katandikili 13 kuvikia 25